banget ya. Oh. Hiện在可以吃吗？可以吃啊。我本来要对啦，唔知你到你懂，你apa叫人，你apa dia kau salah kau. Nah, ini ceritanya kita masih di rumah Ama. Tenggorokan saya ketika untuk berbicara itu sakit, teman-teman. Jadi saya tidak berbicara menggunakan tenaga. Saya berbicara dengan pelan-pelan. Bismillah, sekarang saya mau makan. Jadi tadi pagi itu aku minum obat ya. Obat itu efeknya cuma 6 jam. Setelah 6 jam rasa sakit itu muncul kembali seperti itu. Nah, sedikit saja ya. Nah, saya memiliki bawang putih. Nah, saya menyalakan sedot asap. Sambal terasi, sambal angsa, micin ya. Nasi, kecap, sedikit kurang asin. Mbak Sita mau nggak? Mau nggak? Ora kok ya isene. Aku loh, Mbak. Sidik-sidik, Mbak. Ngerasa, Sampeyan sidik ae ya? Gak gelem kakek ya? Tak ngene gini ya. Cuma seitik, Mbak. Sama mbok mak meneng kono. Tambah berminyak. Padahal masakku minyaknya sithik kok berminyak. Aku lu oke. Tambah tomat. Mungkin kegiatannya ya oke lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana.
Aku takut keasinan, ternyata kurang asin ya Mbak ya. Pas lagi dua ya. Cuman pas. Dia kan ada awan mau suara. Ya. Aku. Ini istirahat toh. Ora apa? Ya lu dong maaf. Nasi goreng bawang putih, sambal seadanya pakai telur. Kayak gitu mantap. Nah, kita lanjut makan pisang ya. Ini pisang dari Taichung. Ini enak. Ini katanya dikasih orang, teman-teman. Di Taichung tuh pisang murah. Ini yang Atos punya. Maksudnya itu bukan Atos belum matang, tapi masih mengkel. Aku suka kayak gini daripada yang empuk. Pisang hijau ya, manis banget. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pisang ini tuh pas masuk mulut itu kayak kandungan airnya itu ada lumer. Dia lembut, licin. Makanya Ama suka banget. Makanya Ama doyan banget.
Satu yang mana cukup, dua. Mereka itu masih main macong ya teman-teman. Hari ini kita sore itu enggak masak karena masakan yang tadi siang kuah ikan bawal pakai mifen itu, pakai bihun itu masih banyak. Mereka tuh makan nggak seberapa teman-teman, nggak kayak kita. Mereka tuh makan 1-2 mangkok itu kenyang, perutnya itu tidak seperti kita. Jadi ini pisang tuh seger. Dia tuh manisnya nggak yang terlalu manisnya lekit, itu nggak. Enak pokoknya.我唔知啦，我唔知，我得看我再来给他啦，也不急。26趴都有灯啦，你看我们存了2趴、3趴这样26趴， ，26还可以的。我讲咱讲有啦，我是一车，内底有因为是啊，内底有29啦。我说我过来呀，想正我来处理一下。安尼，我再帮你看下。以前到迄个条啊弄可以把它弄回来的。哪有？有人跌倒个。跌倒车祸，这个黑色的撞到那边那个角落。auto park，所以auto park就危险了。晚上太危险了。啊，他多少？他慢慢让大概都会。是哦，算嘛吼。我就算2月啊，初5啊，其过十，其算11点袂算初7。哦，今仔日算。这算初6啊。我即摆个。Nah, kita nyampe rumah itu jam 12 lebih ya. Nyonyaku pun langsung tidur. Jadi sepi kayak gini. Nah, ini baju nyonya ya, daleman. Chị. Ồ, ta hay在台中，还在宜兰。哦，好了，现在我去小苗太太啊，拿水果。Masya Allah, hari ini dinginnya Masya Allah. La ilaha illallah ya. Welcome to the Yonghe. Kita sekarang ada di Yonghe teman-teman, memulai aktivitas normal seperti semula. Kita meninggalkan rumah Ama. Ini buahnya masih bagus banget ya, belum rusak sama sekali. Masih cantik kayaknya. Nah, ini buah nyonya ya. Wis berapa hari di sini nggak diambil. Karena nyonyaku sibuk. No, jeruk peres. Buah ini, apple, jeruk sama buah bunga ya.
Aku beruntung ya, walaupun ibunya tidak ada, untung anaknya itu pulang, bawa barang pulang gitulah ibaratnya. Alhamdulillah. Kayaknya ibuku nggak tahu kemana. Nggak ada urusan ya karena Imlek ya. Semua orang punya kesibukan masing-masing. Suruh nutup pakai ini ya. Aku takut. Nah, kita tutup. Nah, ini daging sapi dari depan. Mis maamnya kayak gini ya. Nah, ini dari Mbak Susi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Yayu sama dengan rendang, sama dengan bahagia. Bismillah. Mantep banget. Nah, ini urat-urat ya masakan nyonya. Panas.
一个错误。他说，就算你草草做一份304而不满你，我觉得他其实不是真的考你做。Ini dagingnya tuh dikit banget ya, tapi penasaran aku. ，Orang sini nggak ada yang mau makan kayak gini, nyeliliti. Reman-reman banget ya, ada yang nyelepin di dalam, tapi susah banget. Tahu daging yang kayak nempel tulang ini manis ya, enak. Wes capek weh, capek ya teman-teman makan kayak gitu. Habis. Oh. 把面包丢掉，因为面包才1块钱呢。这些小事都可以做得到它。他说，其实你省下的那些钱投入健康，其实还可以帮助一些好事。就是可以救到人。对。啊，他原本假如他不买的话，他如果原本他的意思是，如果他买，然后有一天。你先听好我说的。我就不知道。你先听好我说他讲什么。因为华生他只专注在于说，他觉
觉得，哦，他就买了面包。